खुलुमजरी ISTV पाउमियंग ताबिरब सिंह तराम नोक्चरी ngasi maruiba pauda ILP gi bill ahumgi ayaba president piraklabasu darkar oiba se sang ningthina leitabana bill ahumgi maraibak tambangamri hoju pau shandona pizari lamdam sida aina yadaba mitop changlak pathingu yanomi sing kannana thabak lokhatlu haina miyam na kan bai holak padagi assembly da pass tawkiba bill ahumgi bharat ki president ayaba piraklabasu chanaba haunana ba se sang sing leitabana bill ahumgi maraibak tambangamdri hiram sigi matang report hong Yellow mi kanana ba bill ahum ngasi yenabalaitana assembly aroiba nimita pass tawkre JCILP ki chenaw sing mayam ki tarap tai su masigi bill se yana ba ma yaudna madu ki agreement ama su tawre Yellow mi kanaba ain kaina mitop changlak pathingna ba Manipur government ka khongjang changsilba singa yana chirol inakibasi handake sina an manate English ma chapan maifutara marigi November gi tang mapan dasu matamdugi Lieutenant General BK Nair gi mangda yana chirol inaduna thabak to onthok pahaina warep nakhi yana chirol adura matamdugi MSU gi President Naurem Mohilal amadi Chief Secretary KK Sethina khuyek pibaga loinana MSU gi maikai dagi yamem lava amadi Manipur government ki maikai dagi advisor to Governor ISB Gwasami na witness oina sign tori hairiba yana chirol aduda English ma chapan nifu nifangi electoral roll da base tawraga English ma chapan yankhai gi January tang 13 na cut off date oiba English ma chapan yankhai mathogi census report National Register of Citizens 1951 amadi lising ma chapan yankhai mathogi village directory da yumpham oiraga mitok khandokpa amadi leram lagana halan khinaba khudakta gi thabak paikhatpa haiba wapam yauki sahi asigi August ki tang 38 da Manipur Legislative Assembly na pass tawkhiba the Protection of Manipur People's Bill 2015 amadi Manipur Land Revenue and Land Reform 7 Amendment Bill 2015 haiba bill ani asidasu Census Report 1951 amadi National Register of Citizens 1951 da base tawba haiba wapam yauri National Register of Citizens 1951 haiba register asi Manipur gi mafam amatada leitabada natana National Capital Delhi gi lepham topa department sing da fawa thiba phangre Census Report 1951 su state ki archives amadi Directorate of Census Operation Manipur gi office da volume 2 dagi hena phangmangamdre Village Directory su matong khangdabada natana hojik phangliba 1951 gi Village Directory asida khulgi maming amadi khulduda myoy kya leibage habigi masing natana myoy singa dugi akupa warol yaudabana maduda base tawraga mitok khandokpigi oithokpa leitre English ma chamapan maifutara mari amadi chahi asida khongyang changchileba singa Manipur government ka sign tongnawa amadi bill puthokpada yauriba National Register of Citizens 1951 haibase sulai leitaba register oiramasu yari hairiba register asi uwi haiba myoy amata ISTV news na thibada phangmangamdre 1994 ki November da government ga khoi ga sign ama tonagi ada mapungoi da madu yorsi khoina base sorisi hoina khoi 1948 ki census khoi gi khaino sima electoral roll sima degi 1951 ki census reports ma base tawpa adegi khoi gi village directory nam sida base tawpa ate atopa mana nation khoi 1951 ki National Register of Citizens saidana amaga the masi document se matam da khoi u gi de u badi amoi lei haibde ke khoi option bani aduka atai village directory gumba degi khoi gi electoral roll gumba degi khoi gi census report ka de masi mate khoi uja hobi Law of Foreigner and the Citizens Kawa RB Sethina Iba English ma chamapon huma to the phongba lari amadi Manipur State Archives ta lari high river lari asida Foreigner Act 1946 Registration of Foreigner Act 1939 Indian Passport Act 1920 amadi Citizens Act 1955 haba chapter sing yauri National Register of Citizens 1951 di yaw damina register asi leitabani haina lobada laloidori 1986 के अक्टोबर की तांग कुंथ्रा दा मणिपुरी स्टेट आर्काइव्स दा आई जॉइन तो बनी 1986 तक टिल डेट हजे होदा हजे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स
1951 हाइबसी मणिपुर स्टेट आर्काइव्स मरी लेनब डॉक्यूमेंट सिंह अखोद प्रिजर्व तौर थमू है ट्रांसफर तौरबू थेंगखीदे अदुगा हौजी हौजी जाम कन्ना एक्सेशन तौरीबा लिस्टिंग सेमगतलीब डॉक्यूमेंट सिंगसी होयर एंड डियर लेरमबदगी सिस्टेमेटिक मैनर द सेमबसिदसु आई फाइंडिंग फंगद्री हौजी फौदा मसी तसेंगना हाइब तारगदी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से मणिपुर स्टेट आर्काइव्स लेती हाइबसी मै थमजगे हौजी फौगी कंडीशन दा अदुगा सिगे इरोइनना आइना नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया दा आसाम स्टेट आर्काइव्स की डायरेक्टर सिदसु SMS की खुतांग सोई हंगे अदुगा वारीसु मोबाइल की मतेंग लौरगा वारी सामतमदा हाइब पोर्ट असि नेशनल आर्काइव्स तसु लेती हाइबगी मागी पाउकुम फंकी हंदक पास तौकिबा बिल अहुम असे इंडिया की प्रेसिडेंट अयाबा पिरकलबसु एक ओलगा चतनबा ngamloidabana बिल सिंग असिगी मराबक तमंगमदना लेरे वाफम सिंग असिगा मरी लेनना हौजिक चोंथोरकलेबा वांग सिंगदि मतम मतमगी ओइना मियामना हौखिबा अकनबा इहो अमदी मिसी मिना फावबा यावख्रब मतुंगदा करिगिदमक गवर्नमेंटना रेकॉर्ड लेतबा डॉक्यूमेंट युमफम ओइरगा करिगी याना सेरोल इनरिबनो इहो हौरिबा सिंगना मदुदा यारिबने करिगिनो सही असुक सांगलबा मतम असिदा लेत्रे हाइबा मियाम खंगनना थंबगी वानथो करिनो मसी मियाम नमथाक तौबने हाइना लौरोइदबी मरम लेबरा हाइबा सिंग असिने ISTV न्यूज की दुमक तोमन अनाव अमदी अमुबग लोइनना पाउदम दैबा थ्यामरंजन Kairao Assembly Constituency gi miyam gi mihutu oidiba MLA Karam Thamarjit Singh gi kyam gi mamang lekai da leibagi yumda masak khangdaba singna hana thamlamba oigini haina thazaba bom ama pokai khre bom pokai badu da mi aso apan da yaukidi hari bom adu Thamarjit ki yum sabagi sumang maton da paidura leiba lengoi marakta thamlamba oigini hari bom pokai badu da mamang sangoi da kupliba jingada bom machina panbagi makul lei hari Tadosigi matang da kanagumba organization amatana claim torok palaitri loinana mipa mipungi pausu laitri hingi pung baro mutung mini yakani to atare da da pokai ne bomcha ai thodo pa joba che to koida leiba budai ngasi bota kan da to wala to anyway mo ro ko li bada ga seba to ni tisina kana mo ke ma ni mule ga so ko ni shabdaros welcome to Sumana mi kitang punba ay tare sa parking zone nina jaga jere siguro si thopusidi tum thoning de Imphal gi maru oiba lambi khara PWD na semnanaba chief secretary no order thokre lambi sing adudi MJ Avenue lambi Dharmasala Kalibari Gurudwara amadi MLA guest house ki lambi gi oina lupa crore ama pauna kethel lambi gi damak lupa lakh humphugani thoi lising marifu humdoi thangal kethel lambi gi lupa lakh humphugani thoi lising ani thangolban watham dare ki lakh humputra ga manga lising marifu nipan sohum tara kuya thong lamphel pat lambi gi oina lakh Marputra Kamari, Lissing Marifu Manga Satre Tarani. Tobal Division Yoina, Tobal District Hospital, Chang Vilambi, Sisiam Nanaba, Lupa Lak, Nipumapan Lissing, Marputra Matoi, Wangban Partugi, Tongzao Lambi Damak, Lak Putra Manga, Amadi Impal Iski, Mahabali Lambigi, Sanjan Tongdagi, Govinda Jita Lambi Damak, Lupa Lak, Marputra Taru, Lissing Kuntrom Doi Sani, Taraganipani, Hadem Labising a Simanunda, Kala Park Lambi, Mezo Kulta Lambi, Pauna Ketel, Tangal Ketel, Amadi Tongdagi, Lampel Pat Tablambi, Sim Lubi. Asui ISTV News na satuna yang siluba matamda semli lambi gi maung mato asida miyo kiana pian da phongdok naragli tang tara mapanda lambi sem bakhara horum laga makhata na sem khidre akopa mafam singda daka oiba nungi sang tha dabadagi nong subada lekhom nenang oina thokle Kuyathong traffic point tagi lampel pat tare lambi gi black topping tawdra lambi semlakpada miyamna thagat pa phongdok narabasu mafam khara quality maintain tawdabagi khudam sauna mami tare masina lambi asi tung koina sapangamgani habagi thajaba leitre haina miyo kyana phongdok naragli Kuki People's Liberation Front Army Group asina October ki tang kunga mathoi gi ahing nongyai dagi thas gi kunthra mathoi gi ahing nongyai phawba highway ani dan mitara gani gi economic blockade chathar gani hakiba amadi tang kunga mari gi ahing nongyai dagi UNC na singi district sing da pungni phuni pan gi ban chathar gani haina law thokhiba dagi miyam na petroleum gi pothok sing phanglaroi dra haina mi pai na badagi ka hena lokshin bagi thabak chathari Sakar ki makai dagi petrol gi awat pal heloi haina phongdo palai khrabani amaromda economic blockade amadi singi lamda sathaba ban gi kudong sab lawrga oil pump singna thong loli ba se tasengna thaw lai tabagira na tragana miyam bu wahan nabra haibadu yang sun bagi thabak chathargani haina protection and preservation committee Manipur PPCM na law thokhrabani
अमरोमदा निंगोल साकोब याउना तोंगान तोंगान हराव कुमै की थोरम कया लाकपगी मांगोइना सिंगी लमदा बन ब्लॉक चतरपसी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा कम्युनिटी कया की मरक्ता नुंगाई तब पोले असिगुम थबक असि तोहनिंग दे हाइना माइकै कया दगी फोंदोकनरगली बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की पर्सनल सिंगना मखोय मखोयगी मथौ पांगथोंगे मनुंगदा लेकिद्रब सिंगबो इकाय खुमनब उटपोइना मखोयगी लेहौरिबा इमुंग मनुंगदा खुदोल पोट पीदुना इकाय खुमनब उटपगी थोरम अमांग ngasi कोरेंगैदा लेबा 94 सुबा BSF बटालियन ना पांगथोंखे थोरमदुदा MLA वाई सुरचंद्र BSF हेडक्वार्टर मणिपुर सेक्टर की DIG सनवाल मित्रुलना मरोय न्यूज सिंगना सरुयाकी MLA सुरचंद्रना फोंदोखिबदा लेकिद्रब BSF पर्सनल सिंगना मखोय मखोयना तरुम्बा लेबा की थौदांग सिंह कथोलंब सिंह एकोना कौफम थोकते एक्सटर्नल अमदी इंटरनल अनिमक्ता BSF की मापांगल कंकरन मथौ ताई हाइकी The BSF force has been giving human service to the nation. It is because of all that the country and the citizens of this country is safe. Our young boys, they sacrifice their life for all of us, for the security of the nation, for the security of all citizens of the country. And we should pay our tribute to such people who made supreme sacrifice for the country. मेरा हाउसोंबा पुयामई थाबा कुछ फेस्टिवल अमदी निंगोल साकोबन सिंह बकयागी येंग लगा KPLF na kauriba numi tarani gi economic blockade athuba matam na handok piu haina puyamai thakibagi apun maning singlup ki convener Chandramani Khuman Chana ngasi akomlup ki office ta pangthupa permission ona ba ma phone dokre pawgim phamatu da akomlup apokumarup Manipur Pandit Loisang Kanglamai Kil Panthobi Sindam Sangling Miu Singh Saruyaki Chandramani Khuman Chana makatan haikibada mera thabum amachupna puyamai thakibagi ning sing palan thom tongan tongan phom sing da pangthokani थोरम सिंह मनुंगदा डिबेटिंग कंपटीशन नमदी पेंटिंग कंपटीशन यावना खननि नबगी थोरम कया पांगथोकनि हाइकी यामना अंगनबा मतमदगी हौना इंडिजिनस पीपल ओइना लेजरगलबा सिंगमी तमी अनिगी मरक्ता खाइबुम खाइबुम तानरिबा अमना हाइबदा अमना ताद्रिबा अमना ngangbada अमना लान उनरिबसे असिगुम्बा अखोगी यामना ngalingay मतमदगी हौना पाइ पुसिंग थंबिरंबा फजखरबा चनबी नाट कल्चर मचिन मनाउ नुंसी चानन लेमिनबगी यामना अरुबा कया इदुना थमंबा रेकॉर्डिंग अदो मांगहनखिबदगी ख्वाइदगी हेना चौब मरमनी हाइना पुयामई थाखिबगी अपुनबा निंगसिंग लु पुमालिनना लौजदुना ममांगदा अकोमलुपना तौरंबा थौरमदगी हेना मपुंग फाना पाक्थोक चौथोक हननबगी दमक्ता पुमानिन सेमलबा कांदा अखोय पुयामई थाखिबगी चनीगा मरफुंदुई सुबा निंगसिंग थौरमसी थाबुम अमा चुकना पांगथोकनबगी दमक्ता सेम साजबनी अमरोमदा पौना कैथेल अमसुंग थंगाल कैथेल लंबी असि हुजुक लेरिबा पोट होल फावबा मेंशन बगी थबक चथद्री लंबी एनी असि असुकि मतिक फतबना मियाम चतुक चसिन तौबदा चाउन खुदोंग चादबा मायुकनरी लंबी सेमननबा वर्क ऑर्डर पीखरबसु करम मतमदा लंबी सेमबा हौरकतगी हाइना मियाम नंगाइनरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सिल्वर ड्यू पुथोकलिबा टाइल इंडस्ट्रियल स्टेट लेबा लोकटाक इंडस्ट्री की प्रोप्राइटर गिचंद्र शर्माबू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्टेट लेवल कमिटी की मेंबर ओइना खलक लेहारी अमरोमदा महकना एंटरप्रेन्योर अमा ओइना सिंथानिंगाय ओइबा थबक सिंग पांगथोकपगिदमक इंटरनेशनल बिजनेस काउंसिल ना इंदिरा गांधी सद्भावना अवार्ड पीननब खलकले अवार्ड असि लाखलिबा डिसेंबर के तांग 19 दा न्यू दिल्ली दा पांगथोकदब थोरम अमदा खुसिनगनि हारी मोइरांगदगी वांगु कुंबी नापेट अमदी कबुल फावबा चलिबा तोआन गारी एसोसिएशन सिंगे अपुनबा जेएसिना लंबी सेमबिदि हाइदुनगा से अयुक्तगी मोइरांगदगी वांगु फावबगी लंबीदा बन चथखरे लंबी असि सेमद्रिबा फावबा मखाताना बन चथखिगनि हाइना जेएसिगी वांगांगलोय अमना फोंदोरगले एक्सीडेंट थोकले हाइना पुलिस न मयुमदा पाव पेरपा मियो एमालाकना बंगमदना ngasi लेखिद्रे मुनुगी मियोसिना महाक एक्सीडेंट थोकपदा सीबा नते पुलिस न फुबदगी सीबा ओइगनि हारी मिसी सिगी मतंगदा जेएसिना सेमदुना थौबाल कियाम सिफाई फाउदुना सतपा नेशनल हाईवे थिंबगी खोंजंग जंक्शनखरे लेखिद्रबा मियोय अदुदी सिनाम तोंबोय सैनी फुगमातोय अपोक कुल्ला थौबाल कियाम सिफाई लाइथी कोंदगिनी
विषय से मतंग सेम की JSC की कन्वेनर मुतुम इंगोन फोंदोरपदा लेकिद्रब तोंबोई चक्की मतंग तराग निपान वाइथौद लेबा ममानब अमगी मयुमदा साक चानब चक्कीबनी निमित अदुगी निमिदांग पुंग मापन मखाइरोम ताबा मतमदा थौबाल कियामगी तांगजेंगदा QRT ताबा पुलिसना मा एक्सीडेंट थोकपदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लायकनरब मतुंगदा मखा ताना सिजो हॉस्पिटल दा लायंगदुना लाखिबनी नसे अयुक महा खंगौदना लायकिदबनी तोंबोई एक्सीडेंट थोई हारिबा होंडा एक्टिवा रजिस्ट्रेशन नंबर MN04B 2518 असी कोपा अमदी खोटखिबगी दाग अमत तादे मसाद एक्सीडेंट थोकपगी सोखिबा अमत लेरमदे अदुमनमक डॉक्टर की रिपोर्ट की मतुंगिना मा की थबा की सरू तेलंबा अमदी मसाना सेटिबा फिरोलदा खोंगु बुत की दाफम लेरमबना एक्सीडेंट थोकतुना सीबनी हाइबा थाजदे अतुगु मतुमदा तोंबोई की मिसिगी मतंगदा सबचाबा अमा खंगंद्रिबा फावबा मखाताना खोंजंग चंगसिन थीगनी हाइना फोंदोरखी मेडिकल एक्सपर्ट सिंगना हाइबी मतुंगिना सिरिबा मिसि सिदमा की रिपनी सिटी ए हाइ मनुंगी हार्ट यादे हाइपन अदुदुना कोइना चिंगनबमना एक्सीडेंट होरगदी माना तोंखिबा एक्टिवा अमुबसी सोमबा याय मदुसु सोके एक्टिवा द खेड स्क्रैचिंग मार्क अमत लेते अदुगा मदुदा कोपगी मार्क दा अमत लेते लोइनाना लेखिद्रबा सिरि तोंबोय मसादा उनसादा करीदा सोखिबगी दा अमत लेते मदुगी मक्ता इंस्टेड ऑफ मदुगी सोखबगी मखुता माकी फिरोंदा खुंगुमना कौखिबगी खुंगुम ममी तारामी लोइनाना मंगवादा तोंगानबा नाकंदा खोगी तुरगा लेबगी उफुल तैबा अदु नतना करिगुम दाग अमत लेते खुंजंग असि अखोइना एजेंडा खोगी रिजोल्यूशन लोंग खोइना खनजै मदुदी श्री तोंबोय मी हातपा पुथो मरी लेनबो अथॉरिटी द श्री तोंबोय की मी हातपा से पुथो अदुगा खोई मी हातपा दुगी लंगला लंजिंग पुथोक्त्रिबो फावबा JSC की खुंजंग सुंचंग चंगसन अखोई सुंगन हंदु अमरोमदा केंद्र की MLA मेघचंद्रन सुलाक्तुना मियाम की पेंदब वाकत सिंह करी करीनो हाइबदु यंगसिनख्रे Lions and the Lioness Club Kansipur na sinduna ngasi Kansipur da leiba Standard Robert Higher Secondary School da painting competition mapang thokre share peace haiba thim da pang thokiba peace poster contest aduda mahiroi humpurom na saru yaki ngasi competition aduda Nangom Akash Ngobam Biswanath amadi Venice Kasham na mathang sina first second amadi third takre Tolongomari Lena Lions Club Kansipur ki President TS Budiman tan hakibada Malayam da Santipur na bapadam da ngasi competition na si pangthokpani maruoi na hawala liban hasang wakalon da karam na santi ki wakalon lahin ga de happy ki matang da pangthokpani haki is Arab Saudi Arabia India Africa Bangladesh Afghanistan leba country में हमसे लो इन पुंछन लगा अपन में शांति लेबा अमा पृथ्वी अमा सेंगल गदगे है वखलोन सिदा सेंगल लगा नोइना ये नना होना हाइबा पोचिने बे कोइना शेयर पीस हन हाइसि शांति से सब प्रमाय यामि नगदगे न पुथोपा तनदो अदो इंसान हिंसमो सागलो वखलमा करमाइना United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO की अनिश्व ब्रांच अमा लालिबा तांग कुनगा मरीदा मणिपुर दा हांगदोक लगनी मसिगी मतंग दंगरांग मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकिबा पॉमिशन गा उनाबदा UNESCO क्लब इम्फाल की डायरेक्टर कर्णजितना नौना हांगदोकदोरिबा UNESCO क्लब असिगी थरमदा UNESCO हेडक्वार्टर के प्रेसिडेंट धीरेन्द्र भाट नगर न सरुक यागनी ओचत असिदा लमदोम मसिगी एजुकेशन याउना हिरम कयादा मतेंग पांगबिनना तक्सनगनी मणिपुर बु वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओहेंदुना खुदोंग सबा कया फानबसु होनगनी हाकी कैराव उरुफ अमदी क्याम गई डीजल ऑटो ऑनर्स सिंगदा तृणमूल कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट MI खाना सेंदो याउदना लोन पीखे कैराव केंद्र की मनुंग दा ऑटो सिंगना मियाम सथोक चसिंदा सौ मतेंग ओहलिबा सिगदमक लोन के सेंफम सिंग से पीबनी हाइना MI खाना फोंदोकी ngasi bor numit kamari lenana hiang thang da miam na lai khrum bulak nakhi hiang thang lairembi development seba committee na sindona pangtoki botharomuda ngasi ayuk tege hona mioi lising kayana bor lai khrum bulak nakhi ayuk pung nipan minit 13 tabadagi sandhi puja pangthoki bor lai khrum bulak paduda MLA hanagi minister oramba hanagi DGP amadi PWD ki chief engineer yauna masakna mioi kya su yauki All India Football Federation Sinduna Goa da Sathariba Junior Girls National Football Championship ta Manipur na Orissa bu maithiba pidura champion oire. Ngasi sanakiba final match ta Manipur na Orissa bu panjal manga suno da maithiba pidura champion oibangam ki. Manipur gi mai pakpagi goal singa du ahan bahab ki minute manga amadi kuntrahom de suba minute ta Premi Chiru na goal ani sanki. Ahan bahab ki trama thoi suba minute na Ratan Bala na goal ama sanki aduga Kasmina na ani suba bahab ki nipuni pan suba minute ta goal ama ka sanki. Loina na atopa goal aduna Ranjana na ahan bahab kun suba minute sanki championship asida Manipur ke Kasmina na best player of the tournament abadi top scorer of tournament ki mana loki hausul shala padamal weba paw amukane pizari
ILP की बिल अहुंगी अयाबा प्रेसिडेंट पिरकलबसु दरकार ओइबा चे सांग निंगथिना लेतबना बिल अहुंगी मराइबक तंबंगमद्री हौजगिरी ILP पिजबा पाव मतंग असदलोसिनजरे नियम ताबिरिबसिंग अमकन खुरमदरी